Dobrodošli u Gigatron internet prodavnicu. Kroz jednostavan padajući meni odaberite grupu proizvoda koja vas interesuje. Radi brže pretrage, sa leve strane možete uključiti filtere kako biste izdvojili proizvode koji odgovaraju vašim zahtevima. Klikom na željeni proizvod otvorit će se stranica na kojoj možete vidjeti detaljnu specifikaciju uređaja. Pored specifikacije možete vidjeti i iznos mesečne rate, ukoliko odlučite da uređaj kupite na odloženo plaćanje. Odmah ispod polja u kome je prikazana cena možete vidjeti u kojim Gigatron prodavnicama je uređaj raspoloživ za kupovinu, za slučaj da kupovinu želite da obavite u nekom od naših prodajnih objekata. Ukoliko proizvod poručujete, odnosno kupujete putem Gigatron internet prodavnice, bit će vam dostavljen na željenu adresu, bez obzira na to u kojoj se prodavnici nalazi. Klikom na dugme Dodaj u korpu, odabrani uređaj ćete dodati u svoju elektronsku potrošačku korpu. Nakon toga, bit će vam ponuđene dve opcije. Ukoliko želite da nastavite kupovinu kako biste u korpu dodali i druge artikle, kliknite na dugme Nazad na pretragu. Ukoliko pak želite da pregledate sadržaj korpe i zaključite kupovinu, kliknite na dugme Idi u korpu. Sadržaj korpe možete pogledati u svakom trenutku i zaključiti kupovinu klikom na dugme Moja korpa, koja se nalazi u gornjem desnom uglu Gigatron sajta. Ukoliko se pri dolasku na Gigatron sajt niste ulogovali u svoj korisnički nalog ili ga još nemate, nakon klika na dugme Moja korpa, bit će vam ponuđeno da se ulogujete ili da kupovinu nastavite kao neregistrovani kupac, to jest bez korisničkog naloga. Predlažemo vam da kreirate svoj korisnički nalog kako biste u budućnosti jednostavnije i brže kupovali, bez potrebe da pri svakoj kupovini unosite potrebne podatke. Nakon toga, na ekranu ćete vidjeti sadržaj svoje elektronske korpe, broj Gigatron bodova koje ćete osvojiti nakon kupovine, kao i ukupnu vrednost artikala koji se nalaze u korpi. Gigatron bodove možete iskoristiti prilikom neke od sljedećih kupovina kako biste ostvarili popust. Ukoliko već posjedujete Gigatron bodove i želite da ih iskoristite, to možete učiniti tako što ćete označiti opciju Želim da koristim bodove, koja se nalazi ispod polja za unos promo koda. Ukoliko ste napravili grešku prilikom dodavanja artikala u korpu, možete jednostavno izmeniti količine ili izbaciti iz korpe nepotrebne artikle. Na stranici Moja korpa se nalazi i polje za unos promotivnog koda koje vam donosi popust u procentima ili u dinarskom iznosu. Popust je definisan aktualnom akcijom na Gigatron sajtu. Nakon unosa promo koda, finalna cena će automatski biti ažurirana, odnosno umanjena za vrednost promo koda. Ispod polja za unos promo koda nalazi se link na kome možete pročitati detaljno uputstvo za korišćenje promo kodova. Klikom na dugme Dalje prelazite na sljedeći korak, gde je potrebno da definišete način isporuke robe. Označite jedan od ponuđenih načina isporuke, u zavisnosti od toga da li želite da vam kupljeni artikli budu dostavljeni na određenu adresu ili želite da ih preuzmete u nekoj od Gigatron prodavnica. Nakon toga pređite na sljedeći korak, klikom na dugme Dalje. Sada je potrebno da unesete svoje podatke i podatke o mestu isporuke. Ukoliko posjedujete korisnički nalog na Gigatron sajtu, polje za unos podataka će biti automatski popunjena podacima iz vašeg korisničkog naloga. U slučaju da podaci koji su automatski uneti nisu odgovarajući, možete ih ručno izmeniti. Ukoliko na Gigatron internet prodavnici kupujete kao pravno lice, označite opciju Poručujem kao pravno lice i unesite tražene podatke u firmi. Nakon unosa svih potrebnih podataka, kliknite na dugme Dalje. Odaberite jedan od ponuđenih načina plaćanja i pređite na sljedeći korak. Na ekranu će biti prikazani svi podaci koji ste uneli u prethodnim koracima, kako biste još jednom neposredno pred zaključenje kupovine proverili ispravnost unetih podataka. Za završetak kupovine označite opciju Slažem se sa uslovima kupovine i zatim kliknite na dugme Završi porudžbinu. U slučaju da ste odabrali plaćanje platnom karticom, bit ćete preusmereni na VSPay portal, kako bi plaćanje karticom bilo potpuno bezbedno i maksimalno jednostavno.
Detalji vaše porudžbine će biti poslati na e-mail adresu koju ste uneli prilikom kupovine.